Dame i gospodo, dragi prijatelji kulture, evo sada i istorije, dobrodošli u Zavičajni muzej Ruma. Prvi, da kažemo, program u 2025. godini. Malo smo usporili kad smo imali završetak, da kažemo, veoma furiozan 24. godine sa tri, da kažemo, i predavanja i izložbe, tri programa. Počinjemo sa veoma lepom i zanimljivom izložbom, koje su kolege iz Muzeja Rudničko-Takovskog kraja organizovali. Ana, tu nam je Ana, tako? Ana Ranković i Aleksandar Marušić, istoričari iz muzeja i da kažemo, naši dragi saradnici. Aleksandar je prošle godine u ovo vreme imao jedno predavanje još u biblioteci, pošto muzej nije bio otvoren u ovo vreme prošle godine. Ja ne bih mogao da dužim, htio bih da vam se zahvalim što ste došli i izdvojili vaše vreme po ovom kišnom danu da dođete do muzeja. Da vam čestitam sutrašnji praznik, Dan državnosti Republike Srbije i hvala vam još jednom i sad je prepustio Aleksandru reč, da nam malo više objasni o samom izložbi. Hvala vam. Drage kolege, ljubazni domaćini, dragi, da kažemo, Rumljani, ako nisam pogrešio u definiciji, Muzeju Rudničko-Takovskog kraja je zaista čast i zadovoljstvo da već četvrti put, počeo od 2017. godine, može da gostuje sa nekim od svojih programa u ovom zaista divnom muzeju koji je mnogo lepše sada izgleda nego, mada i tada bio lepo, sada je mnogo lepše nego sad već davno 2017. godine. Također je i Zavičajni muzej Rume gostovao 2017. dva puta kod nas, jednom u Gornjem Milanovcu i jednom na Rudniku, to je mesto pored samog Gornjeg Milanovca, tako da se nadam da ćete sad ponovo vi doći novo kod nas i da ćemo nastaviti ovu jednu saradnju, da se malo bolje upoznamo i da imamo mi tu nekih i čak i zajedničkih ličnosti koji su, da kažemo, iz onog našeg kraja, a u vreme Prvog svjetskog rata, na primjer, boravili su ovde u Pinovu i okolini Rume. No, večera smo se skupili, naravno i ja želim da pre svega svima čestitam i nama, svima Dan državnosti koji se, eto sutra, to su dva značajna momenta koji se desila kao prekretnica u novijoj srpskoj istoriji 1804. i 1835. 804. što bi se rekao, krenula je ta slobodarska, odnosno ideja da se formira nacionalna slobodna država, a 30 godina kasnije stanovnici tadašnje kneževine Srbije su želeli da žive po zakonima, po ustavima, tako da je srpski narod jedan od prvih u Evropi koji je dobio ustav. Sad u celoj toj priči koja kasnije nastaje i naš grad Gornji Milanovac, koji je nastao te 1853. godine i tek 13 godina već kasnije u tom gradu rodila se Draga Lunjevica kao ćerka Pante i Anđe Lunjevice u samom centru tog gradića koji je nešto čak i manje od vaše Rume. I ona je inače bila unuka čuvenog Nikola Dimićevića Lunjevića koji je bio finansijer oba srpska ustanka, i Karađorđevog i Miloševog, pa čak je, kada je podignuo drugi srpski ustanak, njemu ponuđeno vojstvo ustanka, ali on je rekao da je već u zrelim godinama, da je trgovac i da se ne bi bavio tim vojničkim stvarima, ali da će jednostavno pomagati sve do bude i mogao. I zaista Lunjeviće su kasnije postali veliki prijatelji čak i pre te 815. sa Obrenovićima i upravo taj Nikola Milićević Lunjevica najzaslužniji što je došlo do kumovskih odnosa između Karađorđa i Miloša Obrenovića, sad isto te daleke 1804. godine, kada je Miloš oženio svoju suprugu potonju knjeginju Ljubić. Takođe i knjeginja Ljubica, znači u Obrenoviću su imali 4 vladarke, a čak dinastije bilo 5 vladara, 4 vladara, koje se knez Milan nije ženio, su vladaju Srbijom samo 20 dana, to je Milošev stariji sin, ali od te 4 vladarke čak su 2 iz Rudničko-Takovskog kraja. Predmet naše izložbe, odnosno osoba naše izložbe je kraljica Draga i knjeginja Ljubice koja je rođena takođe u okolini Gornjeg Milanovca. Ona je, za razliku od, da kažemo, Draga, imala totalno drugačiju percepciju javnosti kao jedna čestita, poštena žena koja je rodila Milošu čak 9 dece, dok za Dragu se baš ne može reći da su neki pozitivni komentari bili vezani za njen život i posebno za njen moral. Kada smo mi, koleginica Ana Ranković i moja malenkost, krenuli tajno istraživanje na osnovu već poznate i građe, i literature i nekih magistarskih teza koje su odbranjene sa pričom vezano za život
kraljice Drage. Naša ideja nije bila nikako da nju glorifikujemo, niti da je još više ocrnimo, nego smo pokušali da kroz neke drugačije segmente svakodnevnog života, i ona imala svakodnevni život koji svi mi obični ljudi koji imamo, da malo prikažemo je na jedan uravnoteženiji način. I onda smo kroz ovu jednu izložbu i kroz jedan veći katalog koji je, s obzirom da je izložba 2020. otvorena katalog i skoro i cijel tiraž je otišao, u međuvremenu pokušali smo kronološkim redom da prikažemo prvo to njeno poreklo, njenu mladost i viziju njene porodice, da iako je žensko čeljade, da svakako zaslužuje jedno solidno obrazovanje koje je moglo tada se priušti pre svega u Beogradu. Ona je rođena u Gornjem Milanovcu, kasnije njena otac službovao u Šapcu, pa su kasnije stigli i do Beograda. Međutim, bila je to brojna porodica, bilo je 6 dece, ona je bila tu, iako ne najstarija, možda vezivno tkivo čitave porodice, pogotovo što je vrlo brzo i njena porodica ušla u finansijske probleme, u nedaće, i ona je prosto bila prinuđena, a tako su, znate, roditelji su odlučivali, pogotovo sa ženskim detetom, kad će da se i za koga će da se uda u tog doba, i ona je kao vrlo mlada, ali nekao, nije baš devojčica, ali kao mlada devojka morala se udati za Svetozara Mašina, koji je imao solidnu karijeru, ali to zaista nije bio neki brak iz ljubavi, pogotovo sa strane potonje kraljice Drage. On je posle par godina preminuo od srčanog udara i svi protivnici, kasnije našto posle 1903. godine, ali i protivnici uopšte tog braka koji se desio posle sa Aleksandrom 1900. godine su pričali da ga je ona sistematski trovala, da ga je ona uništila i tako dalje, i da je to njoj bio odličan povod da može posle da živi jednim, u najmanju ruku rečeno, nemoralnim životom. Međutim, zaboravlja se da tu postoje neke dve stvari. Ona je bila obrazovana i u to doba ona dobija jednu skromnu penziju kao udovica, i mi zahvaljujući tom izvodu Zvenčanog lista i znamo da je ona rođena u Gornjem Milanovcu po starom kalendaru 11. septembra 1866. godine. Taj dokument se čuva u Istorijskom arhivu Beograda i danas. I ona počinje da prevodi sa francuskog, sa nemačkog jezika, da objavljuje poeziju, da bude član ženskog društva, da bude član časopisa, redakcije časopisa Domaćica. Mi smo i doneli neke primjerke koje vi tu možete da vidite, i pisala je Ministarstvu prosvete i crkvenih dela molbu jednu da je se dozvoli polaganje dodatnog ispita da bi mogla da predaje nemački jezik. Međutim, odbijena je, nisu je to dozvolili u tom trenutku, ali za nju je čula od beogradskih gospođa srpska kraljica, kraljica Natalija Obrenović, Milanova supruga i Aleksandrova majka, i ponudila je da sa njom krene posle onog burnog razvoda njen kralja Milana, da ode u Biarritz, odnosno u Francusku, do Pariza, zatim u Biarritz, i da postane jedna od njenih dvorskih dama. Ako uzmemo razmišljanja i uzmemo zdravo za gotovo razmišljanje protivnika Obrenovića i kraljice Drage, da je ona bila toliko nemoralna i kako god da je živela, mislim da je srpska kraljica Natalija bila isuviše, a opet za nju se baš što se tiče morala pričaju totalno suprotne priče u odnosu na kraljicu Dragu, pa logično je razmišljati posle 120 ili 140 godina da li bi takva jedna žena sa moralnim načelima kakva je bila kraljica Natalija u svoju najbližu pratnju uzela takvu jednu diskutabilnu po moralu ženu. Ja mislim da ne bi, ali opet sad mi nemamo nijedan materijalni dokaz koji bi te priče mogao da dokaže kada je moralno pitanje potom kraljice Drage. Ona je zaista, i mi smo to, pogotovo koleginica Ana, dosta istražila taj njen život u Francuskoj, gde mi vidimo da se ona zaista i beležila je u Parizu, baš je radila na sebi, beležila je u Parizu i u značajne prodavnice gde treba da dođe, kako treba kupi kozmetiku, koje knjige treba da čita, koje pozorišne predstave treba da pogleda, kod kog fotografa treba da se javi zaista, i istovremeno se kretala, možda je to ružno reći za 19. vek, ali na današnjem jeziku kretala se u društvu evropskog jet seta, poznavala je predsjednika Francuske republike, bila je na tim balovima, sve zajedno naravno kao zajedno sa kraljicom Natalijom, i njih dve su prve 2-3 godine te svog zajedničke saradnje bili izuzetno prisnim odnosima. Međutim, u jednom trenutku ona je napisala jedno pomalo neoprezno pismo i poslala je u Beograd svojoj sestri ili nekoj svojoj prijateljici, gde je rekla da sva prilika da će doći do izmirenja kralja Milana i kraljice Natalije. Natalija je saznala za to pismo, ono kada je stiglo u Beograd imala onaj takozvani halo efekt, krenule su razne priče vezano sad za Nataliju i Milana. Natalija se zbog toga opasno naljutila i od njene, da kažemo, konstatacije kako je pametna, mudra i korisna Draga Mašin, tada Mašin, ona je, kaže, postavljena neupotrebljiva žena za dalje.
Ali opet sa druge strane dešava se nešto što još uvijek, i ne znam da li će to i u kasnijem vremenu neko uspjeti da razazna i da protumači, dolazi do upoznavanja Aleksandra i kao sina, odnosno kao kralja, odnosno sina kraljice Natalije i njene dvorske dame Drage, i to se desilo na Dunavu 1893. godine maja mjeseca, kada je prvi put posle 2 godine, ona je bila protjerana iz Srbije, kralj Aleksandar vidio svoju majku i u njenoj pratnji bila dvorska dama Draga Mašin. Par mjeseci kasnije on stiže i u Bijaric, tu će se njih dvoje malo više zbližiti i kažu da je on se baš zagledao na prvi pogled u tu dvorsku damu svoje majke i da je Natalija donekle malo, da li sveteći se kralju Milanu ili nešto drugo u pitanju bilo, ona je malo i forsirala to zbližavanje njih dvoje i možemo slobodno reći kada pričamo o tragičnom kraju dinastije Obrenović i svi će optužiti kraljicu Dragu da je ona najviše kriva, ali mogu da vam kažem da ako ne računamo i unutrašnje spoljno-političke okolnosti tog vremena i u Srbiji i u Evropi, najzaslužniji za takav tragičan kraj dinastije Obrenović i jednu negativnu percepciju te dinastije koja nam je, da ne zaboravimo, podarila državu i nezavisnost i samostalnost, upravo su kralj Milan i kraljica Natalija, jer u njihovoj međusobnoj prvo velikoj ljubavi, a kasnije i mržnji, najviše je stradao Aleksandar koji je porastao bez oca i bez majke, koji je, da kažemo, sa njim su se igrali ping-pong, čak su je bio pod utjecajem jednog roditelja pa drugog, pa je zbog njih uvodio lične režime, pa je, da kažemo, državne udare, pa se izmirivao sa jednim, drugim i tako dalje. I dok su se oni bavili sobom, preko Aleksandra, neprijatelji dinastije, a slobodno mogu da kažem i tadašnje države Srbije su rasli i došlo je do toga do čega je došlo 1903. godine. Na to im je kao kec na 10. došla Draga, Aleksandrovo veliko, bezrezervno zaljubljivanje u nju. Izgleda da je Draga se zaista zaljubila u njega, kažem, 10 godina je bila starija od njega. Ona je negdje 1997. se i vratila u Srbiju i zvanično dobila titulu, kako se to kaže, ljubavnice srpskog kralja i tada dolazimo do, i tu isto može da se prikaže, malo i kroz ovu izložbu može da se vidi, dolazi do tog, da kažemo, tog dvojnog lica beogradskog društva tog vremena. Tada su svi, Draga Mašin u tom trenutku bila zvezda uspona. Ona je priređivala diplomatske žureve, to kod nje su dolazi predstavnici najbitnijih političkih organizacija u Beogradu i u Srbiji toga vremena, a kako oni izađu, jer je bila uticajna i na kralja i tako dalje, još uvijek je bila ljubavnica, a kako god su izlazili iz njenog stana, među vremenu njenu kuću tamo u današnja to ulica Krunska, bivša proletarska brigada, nju je tu kuću kupio lično kralj, da kažem, Aleksandar, onda su je ogovarali, smejali i tako dalje, to govori malo više i o nama, običnim ljudima s toga vremena. I on je pomalo ovako iskitreno iznenada najavio veritbu, zatim i venčanje, to je poseban deo izložbe koju možemo da vidimo ovdje. Tu možete da vidite kako izgledala njena venčanica, ona je, čini mi se, u Belgiji, ako se ne varam, izrađena, kakav je nakit nosila. Čak postoje neke istraživanja da mi znamo za krunisanje kralja Petra, da je to prvi video snimak sačuva najstariji u novovekovnoj Srbiji, pričamo o Srbiji južno od Save i Dunava, ali verovatno da je snimana i njihovo venčanje, ali da je to nestalo u danima posle prevrata i tada je mnogo toga i uništeno. Nestalo, onda su se kovali, naravno, da kažemo, medalje za veritbu i za venčanje. Kasnije, on pomalo i brzoplato kralj Aleksandar je obznanio kako je on u drugom stanju, kako je bremenita, jer problem, da kažemo, naslednika je bio najveći problem svake dinastije u tom trenutku, pogotovo Obrenovića. Onda dolazi do prave katastrofe 1901. godine kada je proglašeno ili lažna trudnoća ili mogućnost da njena starija sestra Kristina Petrović poturi to dete svoje, ona je zaista u to dobu isto vreme bila, kad je ona stvarno bila u drugom stanju, pa da to kao bude lažni naslednik i onda se sva antiobrenovićevska propaganda u Pešti i gore u Beču okupila, pa počinju, tu ćete moći da vidite neke zanimljive karikature iz tog vremena ili novine i tako dalje, koji govori kako ona drži kao Aleksandar, kao malu bebu i kaže lažna kraljica, ne znam, lažna majka i tako dalje. I to je godina kada je umire kralj Milan, koji jeste bio ljut, koji je napustio Srbiju, ali ipak je bio potpora za Obrenoviće u vojsci, jer otac moderne srpske vojske koja je doživjela slavu u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu, upravo kralj
Milan Obrenović. Posle toga zavedenici počinju da se još bolje organizuju i posljednje godine života njihovih su baš onako bili kao u kućnom pritvoru. Oni su 1901. organizovali jednu zaista dobru, spektakularnu za to vreme posjetu zapadnoj Srbiji od Smedereva, Lapala, Kragujevaca i tako dalje, Gornjeg Milanovca, Takova. Dobili su na upravu i Takovski dvorac, bili su u manastiru Vraćevića. Ovo je jedna realistična slika. Ajde da kažemo ovdje što vidimo, vidite kakva je Draga bila. Ona je inače te 1901. godine se malo i ugojila baš u toj nekoj želji, nekoj da ostane u drugom stanju i tako dalje. Taj dvorac u Takovu više ne postoji, on je izgoreo u požaru 1917. godine, njima je pripadao, jednu noć su tu proveli. I kasnije se i Aleksandar malo od nje distancirao, pogotovo što je bila priča da će njen brat Nikodije biti proglašen za nasilnike, što je dodatno žestilo, da kažemo, javnost toga vremena. Velike sile su se osjetile izdane od strane Aleksandra. Aleksandar nije više vodio austrofilsku politiku, kao kralj Milan, okrenuo se Rusiji, ali opet i Rusija je smatrala da je on veroloman, da može i na jednu i na drugu stranu. Mi nemamo dokaza da su velike sile tačno stale iza Majskog prevrata, ali su jednostavno, narodskim rečnikom rečeno, ostavili Aleksandra i Dragu, pustili niz vodu. Ta noć je bila tragična i u Istorijskom muzeju Srbije, mislim da je tamo da se čuva i revolver s kog je pucano na njih. U Muzeju nauke i tehnike postoje 3 metka, 2 iz stela Aleksandra, 1 iz stela Drage iz te noći, a ovdje možete vidjeti deo zavese, a baš deo, mislim, veći deo manastira Vraćevića i u našem muzeju Rudničkog Takovskog kraju, koji su oni bili zamotani i bačeni sa prozora svoje spavaće svoje. Vidjet ćete tu ilustraciju iz Starog dvora kako je izgledalo. I već 2 dana posle tog ubistva snimljen je prvi film od minuti 42 sekunde u Parizu, koji govori o kraju posljednjih Obrenovića. Naravno, taj film nije prikazan nikada u Beogradu. Kasnije je bilo mnogo i filmova, stripova, raznih percepcija, vezane romana, ljubavnih, bestsellera i tako dalje. I bio je tu poslije kasnije jedan zavjet čekanja, pisali su i novine između 2 svjetska rata o njima. I sad, posle snimanja serije Kraj dinastije Obrenović, možda je došlo do malo neuperenog glorifikovanja kraljice Drage, tako da vi kad budete čitali ove tekstove vidjet ćete da smo mi ipak ostavili ako malo 3 dana prema njoj. I tu ono što je zanimljivo, vidjet ćete originalni dnevnik kraljevskog adjutanta generala Laze Petrovića, i tu je to da kako je on pisao i tu se vidi eto, kako su oni funkcionisali. Kaže, igraju neku društvenu igru, on nju počne da pobeđuje, ona tu nešto počne da se ljuti, pa se on njoj izvinjava 45 minuta, kaže, mi ne možemo okolo da gledamo to više da slušamo. Eto, tako su oni funkcionisali, ali u svakom slučaju, eto, ovo je jedna izložba, ipak je ona bila kraljica, ipak je bila obrazovana i mislim da nisu zaslužili da na takav mučki način završe. Eto, hvala na pažnju. Da, izložba je otvorena u Uroš Kaš.